Pemirsa, akeh piambeng sane ketampenin oleh petani pemekas hortikultura litat kala sase sabeh sekadi mangkin dengan memocol sane banget nyejehin petani. Nanging indek pengharga produk pertanian hortikultura miolihang pengharga sane becik litat kala sase sabeh sane ngawinan petani kantun Sideng Limbak ya diastun modal sane keangen agengang. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwan Sunarte Mausang, rau mangkin petani hortikultura jantan molihang pengharga sane becik, sesampun ringgalah suwe pengharga produk nyani tedun, sangkaning pandemi COVID-19. Minekadi pedas rawit sane mangkin sampun menggoreng pengharga petang dasa tali rupiah a kilo. Kanan pengharga inucap ngawinang petani kanton Sideng Limbak sesampun kutus bulan wiadin ping kali mupu. Penghargaan nyani ring pasaran kaon. Dios pedes pengharga tomat sayur hijau miwah kol talar kekan tetang becik. Tomat dasa tali rupiah a kilo, sane sedurung nyane nainen 5 tali rupiah a kilogram. Pundika talar sayur hijau miwah kol sampun 7 tali rupiah a kilogram, sane sedurung nyane siu a kilogram. Duaning asa punika petani kepatutang mekarya sayan becik ring sase Sabah. Rumasuk antuk mendalang modal sane agengang tur dangan pisan nampenin pemocolan. Ritepengan sekadi sase Sabah, produk gelis pisan usak sangkaning jamur. Punika mawinan petani muatang modal sane ageng antuk meretenin tanaman miwah penyungkan rumasuk perbiaya pemikarya. Anutin data harga pasar saking Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, pengharga pedas rawit ring pasaran rahu mangkin pedang dase nanggu 3 tali rupiah, kantos setiman tali rupiah a kilo. Pedas adeng talar setiman tali rupiah a kilo, bawang sasur tali rupiah a kilogram. Bisnis Bali nguningayang.